Bismillahirrahmanirrahim. Wanama idirekta yinu sijohanza nyi wandu mwidunga obanu. Msani mwipartaje pisko unu shahidi ne hensiyo rongo hosoni mwa Komoro. Enge sijohanza mwipartaje ilo wa Komori waishiye izo nambao banu. Ikaunga mjoka izo nambao deze kweli. Kabatsi wakatenga udzima emirongo njoka uyambe banu baliyo mbandrabu. Itoka uyonsi. Kwezi wanama watukufu. Gasina takriban mahamine ya kamili. Ikaw rinji ya harma mbwana. Riwanao na yezi ya kifujari. Riwanao na mafujari wadulmiyo ensi ya hatu. Kartu wana na mwanadamu binafsi. Harima emaisha prive ya hahe. Shangari wanao na wanadamu ikaw warenge ensi ya hatu mateka. Ngwa iromao kifujari ladima ritaheze haki za kikomoro hoka ensi iyo ya hatunda sinao. Gasibanu harmaze mbwana zinu karijaparo njia mndu binafsi harma evi prive ya hae wakati tsoka uyonsi. Haina mndu ikaw ngari mgama tao banu yeuka wodo amana wa daula urendo nai rambao zinai ikaw ndo ya zirendao harima ensi ya hatu. Gasina takriban mwezi banu tinjia harima yejuzo ya himna ambasadeur mtiti Ahmad Ahmadi Mkomor harima ensi ya Kifaransa. Njamjia harma vi prive ya hahe binafsi. Timjia harma vi prive administratif. Rangundo wakati ya renga haina dhamana ya daula wansi juu ezitendo ikaw hazifanya ngari zambao banu na uonesa yala malezimai ikaw ndo yalona yo banu juu motoreo wa Komori ye wadea ye wasafihi ye warenda wandu watsohindu. Ahmad Ahmadi simambiani banu ya ukanga mitiyari shehito shangu shilade. Shanga mjowana hata yedaraja inu ya tolwayo hanu kutonzima bae kajastahiki ya kebalozi wa hensi ya Komoro minhum dabonze. Hauka esheo ne sharafa shahiyo nsi ya hatu katsushisteki. Zi alama pia wa Komori ngwa zionao haina usiku. Rangu haja bonsi jubana. Huangana harmaze media ndaino wa Komori. Dezitabu ya zione sao owando hazi wahele jumba la kibalozi. Dezidwa za peu ya ritore yao. Ndomsankari yuko harimwe mashuhuli. Hauri dharau ya ronese. Ya ukangetiari ya wanenkode ngetiari ya wangane. Izo alama ikaw kasustahiki ya kebalozi harmwensi ya hatu inu au ya kebalozi haina bahanu itoka uyonsi. Hoka balozi uo yena ze kriter ikaw ngio oblige a zi respecte. Pisko balozi uo ngu represente ensi ne ensi omdu represente mdunge la dimuo ya ibame ya sekurize maranya. Haukeni wakati balozi ya puhapengwe ya derape ya renda nai abo yensi ndetsafwadi hao. Haina usiku yensi ya hatu ngarchombozi wawe shaya hasibabu demna ambasadeur mtitiwoi Ahmad Ahmadi. Abu karna ujua. Haukare ndo angalia harumwe tarehi rangu 75. Mabalozi menshi wajabu nsijubana rangu almarhum Said Ali Kemal, Alim Lahaili, almarhum Said Hassan Said Hashim, Sultan Shidur, Ahmed Burhan, Suleiman Mohamed Ahmed. Mwendo angalie tarehi hiyo ya hema ambasadori wao
wakaya bonsi jubanu ebeina wandi hawajibalia no wa Komoro kabajaparo kaya mbamandano baina wa khema raia ne mabalozi wao ikaundo wa representanti ya hatu harmwensi inu kabati balozi nga mzima yabo ya paro pulwa shewo tengweni ya paro bajiniwa harma media ye kama anzishi ye kamirongo ni mkomori ya mbembi zahahe haukawandu wao waka ya harmwe linyo neze kriter za wabeha nando kaya waje wa sekurize maranya wa komori banu weshiliane wabame yensi waitukuze iyo ndo kriter wakaniyo wairespekte wonti pia na abu wanadamu wao bandu ya hao wa komori kwa jakaya siya nzima ndaonao shawaka yeroli ya hao ndo sekurizo wa komori ranzi waramasi zirangi za kisiasa za hawe mabalozi yao waono kwa rangi yao nzima nde mkomori uyenshi armenti ya Faransa ya tihondane na hatari kinyume ya Hamada Hamadi ngujirengo kaye balozi wahiyezi ya kifujari ya Asmani Azali sha wa Komori kwa jamruma bahanu bahika ujua wa sekurize wakati toka uyonsi kana ujua uwabashewo kana ujua hubashewo yensi ya inikesha rafashahali kwezi wa Komoro iyo demane kao embwana ya hangu inu ngamwirengo hero ntsuhura hohufa ekiasi ndiyo ngamina wanawara siwono zinji par rapport ya wandwa jina abo kale utifua sibabu ndensi ya hangu abo njafa haramu na minti mhara wakati nga utima shiza jirile utika handa njene hentistishado soni mwa Komoro ya ukanga we conseiller mu ambassade ujulihano hele zina la mwenye Abdu ya la ya harimu mji wa Bango Kuni mwaname kauti mjua nga sina takriban mahamengu miraro bonti juba ni mjua mwanama huo njaparu mtoza adabu wakati choka uyonsi mina ujama wa hangu naye ne siasa yoka miti siasa nzima da minaye nga siharimu mfarikiano njaparu mjia harumwe vi prive ya shale woti ondana ne surprise ika unjaka uji atande haka unjaka ufikiri mruja mwinyi kadr mnashioni mutanlamu ya soma njaka ufikiri kangwendo haruma daraja za unjia haruma komplo za utsaha wa uwe mwanadamu wa mtowe roho balewo ngu atake Ahmad Hamadi njaka humlinda na akta za delinquence mwanama mwenye Abdu leo zinshangaza hauka leo mwenye Abdu nge hobiro hahe harimo le jumba la ambassade ikawa izo nzambao ngamitiari yende yashtaki pisko ze stishihada njoka hambabano ngazijo hundi harmo telefoni yahe abo ntsidaba haparwa ni wanadamu wenjo sikwa leo hakaweze parleur wando wakampara ama telefoni nzima ya mwiso kajabulie parleur ngamanjoni precise namne telefoni yo haja ha telefone wa yabo waya juse telefoni le kaulu mwinyi ya hamba handani hamba bomanzi wa bure ngurongozo la mtelefonea hamwambia bomanzi wa bure yemrola mwambia yaukahaji yaukanti la chapelle mwinyi hamwambia mbaka c'est pas suffisant ngaranza we adresse complet bah il sera foutu une fois pour toutes. Mwinyi hazamba amrejezo ye mndu wa mwisho mtelefonea kajabuwe parleur mndu hamwambia mndu ya telefone plutôt ele kaulu mwinyi ambia mndu handaniri hamwambia bomanzi wa bure mndu hamwambia ka hajie quand il la chapelle hamba ça suffit pas
Il faut l'adresse complète, puisque il sera foutu une fois pour toutes. Si paro va nous tsambiwa, ou ka fais attention, va préparer waku wanzao abatewa. Ne mundu yampara ngamumjuo. Yemdu yampara ngamumjuo, shansum denonse banu. Haukai mdu ya wandu wakayabo weshia le jilahe mdu. Wamwishia nadi, wajua kawe mdu fulani. Badia, wandu wanipara wani avertise. E akte handa ninefanya. Timbeshe ya mwenye abdu SMS. Timambia, bonjour. Bomwi. E kango tsako ya adresi ya hangu. Hujoka hunipara. Tijo unika. Tijo unike adresi. Rahano kango puo wandu. Watsahi adresi ya hangu. Abu kaula tsamfuzabure. Komi tijo unike adresi bomwenye. Je n'ai pas peur tijo unike adresi hangu. Utojoka uni demande tijo unike yo personnellement. Mwenye hanjibu SMS yo. Hanambioka eske kujaji trompe na destinateur. Simjibu. Simabioka njaji trompe na destinateur. Ye SMS nu ya harobo mwenye. Na abo, je vais donner les détails harma direct dans 2 heures de temps. Mwenye hanjibu du courage. Kwezi watukufu. Izo zilolana na zindwa jina. Zale woyinu uyo. Haukale woyinu. Ngabo mwanama. Uparwa Shaher Benis. Washikoni. 10 heures. Tibalie mwana nga mumbe holikoli. Tiwono telefoni yangu isone. Tiono kaula Benis. Tijusa. Buhajimba esava. Samba sava. Eko zazidi ra. Sabunga mnono. Samanga mnono. Avanu tika hupara. Buhajimba. Ni wambio kaya. Ça fait un certain moment banu. Kutsula wanivumbua. Kutsula wanatake. Na mimi ntsina manda. Kosoni mwazali ya wa madama. Adi ya wasani ya maadi ya umama adwa ujao. Patata patata. Abukangu ntsahoba ya buhajimba ngojonundalo. Banga mfikiri. Weba na mbaba hangu. Simabaka mitiba na mbaba. Bobenis. Ngamfikiri ukanga we na mwana sawa nami. Tsamba ntsina mwana ulo sawa nao. Bobenis. Abukangu ntsahoba ya ngojonundalo. Simabeka nana mibangu. Bobenis. Kangu ntsahoba ya ngojonundalo. Ya unambiye mahala nije. Mahalo liyo. Simabeka kanga mi Porto de la Chapelle. Ngami Porto de la Chapelle. Engenga mjo. Ha décroché, ha coupé téléphone. Si les gens disent que Porto de la Chapelle, si ma kia wata 13h45, njamona Benis, si les gens, puisqu'on gamina de voir une agina zavo wana, rahano kansi Porto de la Chapelle pour toute la journée. Abotika hanzana bekazi hadisi hizo, zitsanganyiha. Emana za tsanganyiha indi. Benis hapare mwanama Edin Mahafid. Hamuzise numero de telefoni yangu. Mahafidu hanerea SMS. Hanambia ka Benis. Hanuzise numero de telefoni yangu. Eni mnike. Sha final mahardan reponde hanabaka hai Parisa. Siono SMS. Hardi hamadishia. Hamabia ka ngamanzoni ke adres ya haji. Abo izo Benis ya uzisa mahafidu ya adresa hangu. Nizo mwini ya puwa wandu watsahe ya adresa hangu pour m'abattre physiquement. Ngazilola nao. Minsi muhara. Puisque kaleo ngamjujua mwa mkotsa ya adresse il me porte plainte. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et comme kotsa ya adresse hangu me porte plainte. C'est pas forcément d'avoir l'adresse. Mjojua wendo komisaria mporte plainte contre mon nom. Wajo Paris adresa hangu.
Mwinyi ngawena telefona hangu. Benis ngawene telefona hangu. Na usiku wakahonde telefona hangu. Nde usiku na honda na lokafa la hangu na mine mwana msha hatu wala mwikoni mwinate wanipara. Wakauna mbiyoka ti upara hezajiri abo on est tous solidaires bati haki za nongo mwinati yafanya. Hunipara unjue habari. Iyo dobahanu waka hunde nimero hangu mchujwa nove ya unika. Abo huigarde pisko tanziye ya habo nole wobo wa telefone tiwa nole zina lao. Mwinyi ngawene telefone hangu ça fait 10 ans. Njapari change. Ngozi joka njaparo change telefone hangu bo mwinyi. Donc abo leo tika ujane hintu shahidi bana. Yokabadi ya hizo pia. Mimi tsende au komisaria. Tifanya main courante. Djouma zestishia dans l'oniso. S'il m'arrive quelque chose dehors ou au hangu et que nyumba hangu itilomdo et kati wondana namwana au mdumsha hangu agressewa physiquement hoda honi hangu au mimi le seul responsable ikaunga mumtene ndo yimu nyabdu Shaher Denis Ahmad Ahmadi. Seneti fanya main courante tainu. Izona haba izona fanya bano. Ka déclaration du main courante, registre numéro 2022-0027-803. Déclaration effectuée le 17-05 à 16h41. Rédacteur, Bonchoutan Somemrou. Date et heure de fait le mardi 7 à 16h30. Propos rapportés, je viens vous signaler avoir été informé que des individus sont à ma recherche pour me faire du mal. Ce conflit a pour origine des divergences politiques au sein de mon pays, des divergences politiques au sein de mon pays d'origine. Les individus qui me cherchent se nomment Mwinyi Abdou, conseiller à l'ambassade des Comores à Paris. Shaher alias Benissa. Ahmada Hamadi, ambassadeur de Comores à Paris. Donc, tifanya main courante. Donc, tikahanza abake ushahidi. Yauka wanduwanu wararo. Kabati mzima na parumji harmwe vi prive ya. Leo Benis ngwambo kangari mvumbu wao. Ngamu mvumbu. D'accord ngamu mvumbu wa Benis. Shopti luwa zikangori mvumbu. Puisque ni wakati ngori ataki si wandu wadau la haki. Si wandu wahemba inu riwanao nele jamvi. Abuka kuja siteno. Mais nous sommes tous, puisqu'on a besoin de la haki, nous avons contre Asmani Azali. Mais je fais partie. Abonne zinala hangungilo yabo. Abonne vumbua. Leo, hujokana haki katunji harme vie privée yabo. Ujuzise. Uni interpelle. Ka pourquoi on dit harme vie privée hangu? Moi je rentre pas dans ta vie privée. Ni les autres. Ngamjio harme vie politique. Pisko nyinyi nga mwanao mbwana koso ni watu watungari wanao nasi. Eni wakati mjori vumbua, mjovumbue mbwana tuinu, c'est automatique ngari jo mgamatani. Donc, tika hanza ni wane soka. Nambiye mwinyi, nsimhara. Nsimhara. Uksim billahi nsimhara bo mwinyi. Quel que soit ce que tu prépares en face de moi. Nsimhara. Et quand vous préparez pour m'abattre, c'est ton problème. Et quand vous préparez, c'est ton problème. Chaque abati kui jo huja. Anoke mama, ijo tsonga zanreje idingoni, jumwe mbana, ikao, ndo inefailikin. Ngamiti yarinife. Pour ce combat. Owanzaya wala la prison. Hambana jazinu. Ngozi juo bomwini. Je ne serai pas le premier. Il y a de prison. Et quand j'ai de prison, il y a ukati hibi, ti viole, ti assassine mungu. Ntsina haja, bomwini. Na mikati fou, abu hajimba ikajafa, puisqu'il y en a d'autres qui prendront le relais. Abonda bomdi wazao. Vanu hajimba ye uloya, abu hajimba kajafa, puisqu'on gabondro jina, hodingwani hoswani wajurengerele, hawa jo souleve flambo yinu, wende jusqu'au bout. Et comme rojina hafu, ngar jo souleve. Vous pouvez pas nous tuer nous tous. Shangara mzauri wonese ala manzima.
ya ukakweli le jumba la kibalozi linu lireneha jumba la delinquance haukaya ema balozi wa kabanu kwa japaro shajiriana kwa japaro kanti ya ufanya mipango ya urahitwe mara ya komori bango ukinyumenezeyezi uzaka yabo abo sa montre kazila rambao ila incompetence iliyo na Hamadi ngeji justifieo leo handa jemwidi ambassadeur ulobanu hufanya bande organisée pour abattre des gens qui sont contre du pouvoir. Hautsaha ya hunde daraja ya hunde grades. Iyo karna ujua rikubali. Kabati scénario imaginaire. Tout ce que je dis là, mwinyi kana subutahane. Puisque rehenda au commissariat, yamrika wam telefonea, ngam josite zeno za hao yabo, devant les policiers, Léon le 17, ngwajo demande, harmaze telefoni zao, beshanga bwa lona mbili, ngwajo telefone ngwajo hunde numero wakati ya para mwenyabdu. Il n'y a pas de scénario. Izo, benisi ya tsaha imanama mafuta dini, ya SMS ngio yabo, ya mdemande adresi ya hangu. Abo kabati scenario, mrungu jojua. Ya wani za una masulaha. Shamimi kabati scenario manu. Mwinyi nga sibanu harmwemba na inu. Njaparo makwize. Leo kati jati mdenonse manu. C'est puisque j'ai des preuves qui sont valables. J'ai des preuves qui sont valables. Benis, kati jati zamba manu. C'est puisque j'ai des preuves valables. Njaparamba Benis ngutawa adresangu. À aucun moment, aujourd'hui je le dis, puisque Hazita harman rojina, wana man rojina omniki adresse. Mwinyi, hati ya ma missionnaire, wata adresse hangu. Mais, bon oui, il fallait pas te fatiguer. Quand on demande, tu jokas tuniki adresse hangu directement. Sans hésitation. Justement, tu ambia kati pantisamba banu abo bandu jao mitsendo commissariat ya lama tsainu. J'ai déjà fait mon devoir. J'ai déjà fait mon devoir. Habon lona ele mazilo justifié. Njua ukizona ba banu nswamba ndabo. Tsainu. Donc hizo ngazidudu sao. Puisque les jumela kibalozi la hatu vanukabati wanona mru heze suraya ngari wanao na twabia ikauze twabia hizo ngizo nziro ngaziruma wensi hatu uono mshajiri ya nurlonda sinumo vanasala asumana zali kartu myenga suraya kartu yenga bahala mji fulani ngari yenga utwabia kau kasudungana no mwendo emaranya wakomore wakauladimu kengwa nshio leo. Bon, imaranizime enda dunge hundwa jina. Donc, si abunga ngarujuwao yoka kabatulo na nkodo ya hahe na mndu ngasina nkodo ya hatuna wandu wangamiza uyensi waifarikisha wa utowa uroho wahibauze mali za daula wafanyauze tabia za kichafu haina usiku. Hiyo ni bwana ya hatu karchuwa na Asmania Zali hasiba bunde zoda honi hahe no Asmania Zali ngari wanao nae pisko ngena dhamana ya daula ngu iruma nai ngu uo ngu hibo ze mali za daula. Hizo ndizo riwanonizo shakarchuwa na nae hasiba bunde zoda honi hahe. Non. Donc, namtafadhali. Tika hoja ni mwambie Mwenyabdu. Na Hamadi. Yaukaya. Ya bando organize mwifanyao. Mihajimbaye. Uksim billah. Mwenyezi Mungu yaniwe duniani.
ngujuo usiku njoka kwenda abo ntsimuharabo mwenye ntsimuharabo mwenye puisque zi alama zionesa ukakamnganyima irresponsable izo ngalizona urangu hale na abo leo sirnitsi jabidisha yauka lejumba la kibalozi linu wardi watowa imaji za hangu wakati kao ukaja kauladimu watoweza imaji zangu hizo zitoro harmwe rezo sosio hizo ikauladimu ike wazirenga nde polisi tirnitsi bekwati porte plainte hizo cha tirnitsi na ti enfonce leo puisque vous n'avez pas aucun droit ya urenga za imaji za hangu mzitowe bwanze no mzitowa. Donc, Amada Amadi, ngamreje, ngamitiyari bwa Amada Amadi. Unibe hodi ndini. Sha wallahi, obahanu no zingara banu ti zingara bwa Amada Amadi. Hezi tendwa za kidaula. Sinde vi prive yaho. Ndezi tendwa za kidaula. Ziyi uzibitsao. Hokaka bati mbandugo irone so haya buwa Komori mwesheleye. Ndele kafa la Yemenia. Ekawa idwamana. Ufikirio wa Komori. Wananyasi majana. Wafariki. Mnyezi Mgungu jo warehemu. Riwono nga sina takribani mfumo banu. Mahakama yao yandisiwa. Tidwamana mzima wa kisirikali. Tidwamana mzima wa aviation. Kafadhalika ebalozi ulobo nsijubanu. Kabati ya tegeme ya harmwe mahakama yao. Yende ya epone ze famille zaho wa Komoro. Amada Amadi. Ngojo kamna biaje. Kwamba we ambassadeur. Leo kafahama dalinu. Laremo wa Komoro. Lewa ya ferinu ndo handani hukumlwao lewa kawe balozi wa kweli wende wakauladi mundi handani harmwe audience hiyo uepole ze famille zaho wa Komori walo yao mwende mwalile bazima nawe kujenda timrundawe kabati domana wa kisirikali yalila tsozi ranguye ye problemu inu jusi wange bitso mahakama udwamana wa haungu wanda huu no wa Komori harmenti ya Faransa udwamana hungu wanda ba ye obeluzi wa no wa Komori ngo harma tartibu hindi iyo nde mana rukwambiao yoka wewe kutina roho ya usikinio wa Komori kuja paro uwanza kutsu uwanza kuna uwanza bwa Amada we hanza shande roho yako binafsi we hanza shande roho yako binafsi Amada Amadi amanzona biye izona bandabo bwa Amada Amadi hata mprepare uye kuyinu ndawe na mwinyi ngawe tiyari wende washtaki ukakuja parole la prison ha problème ya passeport de service nsu amini puisque Komori pia ngwazi jua bwa Amada Amadi tu peux pas nier ça hula la prison 99 uka sous contrôle judiciaire et akotoa contrôle judiciaire yo Asmani Azali Amada Amadi ngojoka uhana ya kwa kujarenga ordinateur zo ambassade zo ministère des affaires étrangères Amada Amadi ngojoka uhana ya ukaya ya mapesa njia uharumane jumba la kibalozi yarene hamsajaja wowe juyu kabati control ngorumie na mna wanza urumie
Ahmad ngo jo haraka kuja kotsa wabale wanrara rujabanu. Chauffeur na agent de ménage na cuisinier. Si jo jiri wa bo Ahmad. Bengabo zinji. Na saza. Ikawe ni nambao vanu. Ngamzambo avec des preuves qui sont à ma possession. Si jo jiri wene washtaki. Ba wakati wori jo tula na zenguo. Owa komori wa jojuwa. Et remboze kweli. Qui a raison, qui a tort? Qui a raison, qui a tort? Ahmad. Tafadhali baba ngabo zinjira sasa. Mais tu pousses le bouchon. Namne kawaba hakarnoka na msutu. No konga bina ndongo nzima. Sina unjia harumwe vi prive yako. Iyo nsina unjia. Shangabo zinji. Ngabo zinji. Rijotele sa. Donc kairi. Olio ngamtsahawe ya adresi yangu. Namnipare baga mjumnikani. Namnipare baga mjumnikani ya adresi yangu. Au lieu d'envoyer des émissaires. Ahmad Kutsuona. Ou qu'a déjà un personnel ou un roi ou ambassade. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Hezitabu wa unesao. Juzi kabaja soma hitima. Ni mzima mwangoni mwando hazi mwalo ambasade. Hasiba bundele fitina umremao. Umfanyia raporo. Ngo Johana. Ya ukai manamshewoi. Washimwadi. Conseiller. Kuja mtabisha te ordinateur wa mboha. E ordinateur ya hazi. Ye manamshia ka responsable wa finance. Mboha haraya ya ubulia umsajaja. Kuja mfanyia mitation mbeha a l'UNESCO. Yengo joka uhana kajuzi kabisa fanyiwa bunjilio la hoandro hazi. Amadama gasina zinji. Lewa yinu eshamjusani moyo. Eshamjusani moyo leo. Ndabona towa. Yaukaleo delegation ikaungebali wao ni Shaher alias Benis ngwaja uone harmale jumla kibalosi njamba et objectif ya he delegation yo aba hando na dawe objectif ilo wana ji préparer puisque e combat inu isa injia zitsoni ya delegation ya kawendo ambassade leo wakahenda ili Ahmada wende wa unamada ya waepole yokangwanza uwanjie haruma violence yosoni mwatu hiyo ne objectifu ya objectifu ngwa mkahuja mkolabore yokaya bano Ahmad ngo puloshe waku ngaranza urinji haruma violence shangela dimori epole. Iyo acte kauyo dudusa. Un ambassadeur qui partage des actes barbares. Zaki délinquance. Ya ukayabu ya epole wanadamu. No wende wawane na wanadamu. Izo karja parozona na balozi mzima banu. Ema balozi na wavumbwa banu wanspia. Emana wewe uvalide ondrongo hamadizo. Ndabo yakaya Kutina pitié nyonti. Kutina pitié nyonti, Bamada. Tu n'es pas là pour le peuple. Tu es là pour abattre des gens. Physiquement. On est dans un pays de droit. Si Kardjaho agressé, on n'est pas des voyous. Gardez aux méthodes. Ikaungi zombie, zaki haramu.
Pourquoi wanza wanadamu wa epole waje warohitwa na waje valide ze kozi zao hizo? On est prêt à les affronter. On est prêt à les affronter. Banungawe harmansi irespecte we demokrasi. Huono ke marais wa banu ne ma premier ministre ujuzu huono Macron hatulambeye hare mapi ngwa holele wa unganu ngware maunkaba ngware maumajwai. C'est ça la démocratie. Wewe kututsa handwa shajiriani nawe kutuanza ndwa denonce ze méthodes za kiharamu ikaongozi fanyo. Leo le jumela kibalo zila tukalja paro poacheo e katsile Obamada. C'est la première fois de notre histoire. La première fois de notre histoire, Bamada. Kabat ambassadeur ya paro, nyamiza uwa Komori, ya pueshewe nti ya Komori, harmenti inu. Tu es le premier, tu seras le dernier. Kutina, mrenga mzima ushilana à l'ambassade. Yekati mwenye conseiller na Sagaf. Na mwana Halima, les 3 personnes que tu t'attendes. Harma personne, il y a 20 personnes. Non, c'est honteux. Et Orjoka, le mauvais c'est qui? Le personnel ou bien c'est toi? Ndawe. Puisqu'on a des moyens ngobala, non wajua wa collaborer. Na m'ambassadeur wenji wa birabala. Ça fait 15 ans qu'ils sont là. Pourquoi Léo? Léo ambassadeur tu l'as namna nous abarindi. Pourquoi yensi hatu puli hanaosheo hasiba bunda Obamada? Puisque tu es le problème, tu es le fruit du problème Obamada. Personne d'autre. Personne d'autre. Avant les Hongars lancé au appel. Harimwe gouvernement illégitime. Warengensi hatu en otage. Riwambi Okaya. Yensia hatu kejanju paro honda idara jailio ema katirlo nayo. Kabja paro kabalo zilanu ya de préparer ma délinquant waje wa uwe wandu. C'est la première fois. Kabja paro kabalo zilanu ya de hende harma zemedia yenda yengana yewangana ne wa Komori. Leo c'est la première fois. Leo ndo handani yensia hatu puli hanaosheo harma Faransa. Na si sobanu robanu. Ngassina courrier kao déjà remettre en marche dans tous les bureaux administratifs et les organismes internationaux rionese ya biographie ya haho ili wanadamu wajue ka tu mérites pas d'être ambassadeur harmo le mengu pia puisqu'on a des preuves ya courrier isangio. Déjà c'est parti. Partout. Donc we combattre les sinaweinu. Non. Car tu yenga wewe physiquement. Ngari yenga uzetobia zao. Puisque l'inubumba ikao kuna ulibadili. Tout le monde te connaît. Hato wahaho wahiyezi. Waujuao. Ngojua uka. Lebuma linu lilla hahora ngoma siwani. Lintibuma ujojua ulibadili. Donc Karitsi Wahara Amada. Karitsi Wahara. Donc kwezi watukufu. Zodulusa zourisa. Amada Hamadi Makoshi unungura ndo jimu Faransa. Zodulusa zourisa. Yajiatabishe maranya wa Komori. Ya wauwe. Yangamize zemali za ile jumla kibalozi. Kinyume ya protege diaspora. Shangu fanyozinu heze intérêt personnel za. Bah c'est vraiment honteux. Rangu mjoha hebanu. Il s'en prend tous les jours. Hosoni muandro hazi. Ne diaspora.
On en a marre. Kabati zidulu sao. C'est le top. Son absence sur le procès du Yéménien. Yaro Walouza Touafariki. Va-t-il responsable? Yé Ngebanu. Ngebanu tak ambassadeur. Yé procès à Yéménien. Il a dit que yé attendé en salle d'audience pour épauler toutes les familles qui sont là. Qu'ils ont perdu leur chair. Kabati Ngamzima. Ahmad Leongo Jokamnambia. Yaukalewe Hanzo wa Komori. Handava. Exemple Kaula Dimuri Yuane. Harme audience ya Yéménien. Puisque ce sont tes soeurs, ce sont tes mères, ce sont tes frères comoriens. Do wahafa harme ya vioila. Ngawebanu. Ngo receive délégation. Jim prépare délinquance ya uriwa. Au lieu yohafiliha. Yo honore yensi, ngo toreye diaspora, ngo tabisho wanrohazi, ngo waniyo zifaida binafsi zao. Tu es le top des ambassadeurs qu'on a honte. Minga mjio harma ze fonctions zao. Tu amba kansino paronji harma vie privée yao. Je rentre sur tes fonctions. Vous traumatisez wanrohazi ou ambassade. Moralement. Ou harceler. La même chose pour le diaspora. Donc trop c'est trop. Trop c'est trop, ça suffit. Donc Yoneman appelle sur le gouvernement illégitime. Yauka, vous avez une responsabilité qui est lourde sur vos épaules. Suwaga mumransi yobanu. Haina usiku madombo kaya ngabo janaza mkomori tsuo. Ya uloya. Ne madalenka wabe wana hamada. Ngamwe hansi yobanu. Haina usiku mrambi yokaha. Le jumela kibalozi ngaba soma uhitima. Ngamu hansi yobanu. Mdeshio wa Komori. Yenda ye wala pizza harmaze media. Assume responsabilité yo. Ou bien ngamu mrenga en urgence. Yare Djeo Maswani. Puisqu'il n'est pas le bienvenu. Il ne représente pas les Comoriens. Et nous ne sommes pas fiers de lui. Haukamwendo angalie tarehe ya ambassadeur na Vumbwabanu. Rangu Sidi Ali Kamal, Ali Mlahaili. Mzee wa Haju. Mwenda Mbeboni Sidi Hassana Sidi Hashimu. Sultan Shiduru. Ahmed Burghani. Suleimana. Mohamed Ahmed. Personne. Kabat. Si ambassadeur ngamzima yao. Ya paro denigre image ya Komoro. Ya paro denigre wa Komoro wa Nshobanu. Mwono le top de top. Juzi ya mwananyasi imamuola. Ahmad Assini se sauf-conduit. Wakati kawa imamuola, il n'est pas un fautif. Ya imamuola hatafsiri hadisi ya mtume iliyo harmwe Qur'ani. C'est pas lui qui a inventé. Il était rédacteur à Tafsiri. Ahmad Adjassini sauf conduit. Père de famille, mère de famille, na wanati tiata mwana mtitu wa 3 ans. Wabahiziwa. Kamkate wabewa tamaore. Watilo harma japawa. Imagine kale japawa hilo. Lindi halikau haubarini. Ya famille hiyo indi hairiki. Hujo subuti ujangalie harma udogo Ahmad Ahmadi. Hujo subuti ujangalie. Puisque responsabilité yo ngiyo harma ze épaules zao. Kabati ambassadeur ya paro fanye acte ila. Tu es le premier et on espère que tu seras le dernier. Bah madame Adi. Puisque c'est honteux. Tout ce que tu fais, ça fait honte à notre peuple. Ça dénigre notre peuple. Non. Henya tengweni ubirao. Ngorwa horiho. Juzi wende. Haruma mashughuli ya bangwa kuni. Bakawa na nyasi yabo. Ika ubandu ya haon lo tengwe la Gare du Nord. Bangwa mafusanko wa Pluto. Waraze horiho nkuu. Wana nyasi wa Gare du Nord. Riwarande hommage. Ruwaja warabia hadisi yo.
Izo kazi japaro fanyiwa ambassadeur. Yendi harmatengo ya rohori hobanu. Au contraire, c'est Djouha, Rikimi a son tipia, Hatebalozi wa Tokansi. Tu es le seul wendo harmatengo la Kikomoro. Unda wa Komori wore ya horiho. Donc, sirkali ya kiharamu. We warenge nti ya tumateka. Asmani Azadi. Waziri wa mahakama wa kiharamu. Waziri wa hizi habari za bonze ya kiharamu. Haziri wa hizi habari za ndani ya kiharamu. Na mrenge ye mesajinu. Muasime zijo jiribanu. Baina hoa Komori Hamad Hamadi. Leonge jokiri. Mruwa hefamia hanyundo yoloya. Hamad Hamadi na mrabie kamu mbe hamanu ya jadova hizama kiesi ya wafu. Ya hoa Komori ya juwa uwa. Au hajabanu ya doangana na wa Komori. Au hajabanu ya tabisho wa rohazi wa ile jumba la kibalozi. Na mundishawiri. Puisqu'il n'est pas le bienvenu. Et il ne sera jamais le bienvenu. Hosoni-moi Komori. Na mfanye tableau rase. Mfanye biographie ya ima ambassadeur wa Jabanu Wantipia. Mwangalie uka hadisi ya Hunda Hamad Hamadi no wa Komori. Iparojili ya balozi mzima rangu 75 la rangue indépendance keja parojiri. Pourquoi aujourd'hui? Puisque l'homme ne se respecte pas, abokadjo respecte wanadamu. Hauka mwanadamu yemteni haji respectera mwenge hajo respectewa. Yemana ra respecte. Almarhum Sayyid Ali Kamali. Ndabo yaji respecte. Yemana ra respecte. Mwenda mbewoni mbeya hatu Sayyid Hassan Sayyid Hashim. Ndabo yaji respecte. Yemana ra respecte Alim Lahili. Ndabo yaji respecte. Yemana ra respecte Sultan Shiduru. Ndabo yaji respecte. Yemana ra respecte Ahmed Burhani. Ndabo yaji respecte. Yemana ra respecte Mwenda mbewoni Suleiman Mohamed Ahmed ndabo yaji respecte. Lui kajahono katsuji respecte abo katsu respecte wa. Il faut voir la vérité en face. Il faut voir la vérité. Souanga Mouhantiobanu, vous assumez les responsabilités. Zedegazi Djoujiri. Puisque Tsaning, Timambia Noubanuka, j'ai toutes les épreuves. Yaukaya, ils organisent. Ils sont en train de faire un complot pour m'abattre. Pourquoi Watsahawa adresse Hangu? Wetsahawa Zabarindi. Na weni washtaki. Bekwa kwa tini adresse. Ho polisi mwajuni Parisa. Mwinyi nga wena ya telefoni hangu. We warumo wandu utsahe adresse hangu. C'est plus facile. Benisi wabeshi ya mahafi de dini. Ili atsahe adresse hangu. Nga wene telefoni. Yenda porte plainte. Mais quand vous avez adresse, c'est puisque vous n'êtes pas en train de porter plainte. Pour m'abattre physiquement. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mitim naharamu tizalo animbaswali. Tijuhula. Et quand tu fous léo, tu fous halali. Mourir pour son pays. Ah, c'est le... Yon des rêves. Ni ombeyao. Oskunjo kaufa ni fasibabu ndensi hangu. Ntife jani oskunjo kaufa. Shanga mambo ni fasibabu ndensi hangu. Je pourrais partir tranquille. Si vous m'abattez pour mon peuple, je partirai tranquille. Je partirai tranquille. Naabo, yembwana kejahisa, puisqu'il y a des milliers, wajodungi yembwana. Woti hajimba itinde ulwaya. Ngasi des milliers. Ngasi des milliers. Donc yabo, puisqu'il y en a d'autres qui prendront le relais ou bien qu'ils vont continuer le relais. Sitso jodungia kamna ushinda mriuwe son tipia. Donc
Sikavujane hentu shahidi bano soni mwa Komor. Izo kaundo na za Parisa leo. Mwinyi ya tsahawa ya adresa hangu. Nloneze epreuve zontipia. Ya telefonewa. Le kaulu baja telefoni zinjiho biro hai. Ze telefoni hizo mwenyaka buwe parleur. Wandu wakawaka huishia. Bahe telefoni nzima kajabuwe parleur. Bahata joju se telefoni hambiye mruka. Hai bumanzi wabure. Mdwa mwambiyo kao la haji au kanti la chapelle. Hambaka non, c'est pas suffisant. Il faut l'adresse complète. Puisqu'il sera foutu une fois pour toutes. Bon oui. Tu peux aller porter plainte. Ngamina ye mru ya para. Au wandu wa para. Ze numero za haunga zjo hundi harme telefona hahu. Eza haunga zjo hundi ya kazi upara. Bei kwanga walona telefoni mbili. Bei kwanga wena mbili. Ces numéros nga zjo parihana. Ça je te garantis. Wajaou e mwanama shaher. Elias Benis. Ha telefoni ya mahafidedin. Yatsahe telefoni hangu. Mahafidwa nibesha SMS. Hanambia ka shaher mutawa SMS yao. Aye telefona hao. Sha kabla rahane jawona SMS ya mahafidu. Sibalie mwana c'était à 10 heures. Si on le téléphone angu ya sonne. Si on kaula Benis. Si tu sais téléphone. Wajimba. Yesaba tamba saba. Kozazi dawo sabunga mnono tsambanga mamnono. Banu wajimba ça fait quelques semaines kutula univumbua patata. Na banu jokaula dimuke amfikira mawe sawa na mbaba hangu tsamba miti sawa na mbaba. Haunga we na mwana sawa na mitsamba ntsina mwana sawa nawe. Na mibanu ikangu ntsoha ubaya ngo jonu ndalo bwajimba simabakana na mibangu ngo jonu ndalo bushahire. Yomnike mahala nichi simambiaka comme tu veux. Unabia banga mjojaba simabakana sur la chapelle, porte de la chapelle. Tsensangu porte de la chapelle sikaya bo 10h25. Badena beho watoto likodi. Sibakia wata 13h45 njaona shahir. Tinja mtiani. Tijati unro SMS. Tout d'un coup tiriti unro SMS yaka ya mafid. Yauka ola Benis me demande, hamambia kaisa par ce numéro hangu, sha me demande adresse. Donc izopia ngazi lieo izona hamba. Yonde mane kao sendeti au commissariat. Tifanye zaladim za mwanadamu. Shatika hanzenje nambiye munyibana. Munyabdu. Conseiller à l'ambassade de Comore. Nimwambie ka je me suis trompé de ton image. Ça fait 30 ans que je te connais, Boumuni. Je n'ai jamais imaginé en aucun moment Yoka ngawe capable de faire acte de délinquance. Ça, je suis prêt à me battre jusqu'au bout. Skanda njina mbiwa kumoribana. Yoka ike nyumba ngu ichilomro. Ika mndu mzima wa famille wangu agressewa wangu. Ika mimiti agressewa. Le seul responsable Ndawe Boumouini, Ahmad Ahmadi, Shahir Benis. Iyo de mana na kabjavanu nifanye témoignage inubano nehensu shahidi. Gamzuye madai. Gamjuye harmwe madai pili. Kao samti ya cœur. Kwezi wanama tukufu. Monode banga sinansi hunda rubano. Ikawa ibiri shen libro. Ya mwana nyasi uparo bwana Asumani. Ikawa bwana Asumani huo. Hakaya porto-parole. Wahe RDDC. Yatendelo ni Fakim Dadabi. Juzi hajafanya declaration. Haone sokaya hakauja demisione. Harimwa likungumanyo la tendewa ni Fakim Dadabi. Mais ce qui est bizarre, c'est que enamna jele zabo haone sa suroya. Yaukaya, il était missionnaire. Yabewa ni humedim sedie pour abattre Fakim Dadabi. Riziwa no harma comme info. D'autant plus ye namna yaji argumenté. Haone sokaya hakahenda yengarie Fakim Dadabi pour une raison bien précise.
Youkaf a demandé Fakim Dadabi, il a demandé pardon au son imam Sédié en public. Juma propos, Youkaf Fakim Dadabi ambaka Msédié hamandikape harima ye vie politique yahe. Ngamanzo ni muzisi bwana Asumani. Ni muzisi ka. Puisque ngamono ka tu es complètement amateur. Puisque mruka défendre ligne politique. Hasiba buyokaya emruenge la dmou yatsemru soma. Vous avez dit que vous êtes de même clan. Vano wanruwa clan zima. Wujou kana divergence. Chaka leo Wende, il wende wa demande Fakim Dadabi de demander pardon, de se mettre à genoux sur Ahmed Msédié. C'est que tu es amateur en politique. Abongo défendre l'identité personnelle yambo. Ani ouvert infiltré Msédié. Puisque namna wa répondre harma yindiniaho huone sandondondo kujababatsa. Kwamba tu es Msédié. Na fakie manandro haonde boya tu demander excuse. Ni hambie bo bwana Asumani. Wallahi wa wallahi wa billahi wa rasul. Hu avoué harmandro aili. Hu avoué harmandro aili que tu étais envoyé en mission par Msédié pour détruire Fakim Dadabi. Wandro aili ngojuo wandro avoué hosonimao wa wambia. Kabla rahawe jenda harma intervention yao. Rappelle-toi, au endroit où il y a avoué, il y a kweli mitile kwa Msédié pour aller détruire Fakim Dadabi. Rappelle-toi des deux personnes que tu les as dit. Bango wajuo, wadhatu bila rasulingo wajuo bwana. Au endroit wakubalia. Il y a kweli kwende spécialement pour détruire Fakim Dadabi. Mais ce qui est bizarre, jana Msédié haurabiha hausoni mwandu ndani badia ya wone indrini ya komoremfo baada ya wone indrini ya komoremfo Msédié hambokendri hambokaka jauruma bahanu Kajauruma bahanu, shauka hanzoru miele zinalahe pour faire une buzz. Si on bien comme c'est dit, hazito hanyanyahe devant des gens de ta même formation politique. Hata baka mwana mshi. Hata baka mwana mshi. Hambawe, hambuka kajoruma, kajaunika mission. Mais tu as utilisé son nom pour faire la baise. Hatomu Samboka, ola kahanzaru miele dzina la hangu ya julo. Yonde mana namboka, tu es un amateur politique, bobana. Hoka ou avoué, sur chaîne libre ou avoué kakweli, tu fais ça pour Msédié. Au lieu de lui protéger, et quand on a une intervention, et namna waji exprimer, kabati mwanadamu ya turabuka, tu étais envoyé spécialement au Kaouzamba, Kujahana, Bobana. Chambaka, oui, mon objectif c'est que Faki doit se rabaisser sur Msédié. Va nous tout défendre Faki. Banga mon endroit, t'as commentaire, mais moi je n'ai rien à foutre de ça. Chacun peut dire ce qu'il veut. Shangari woni sawe baina ya huwa na damu wanu. Ya ukale ubana. Et kakweli ukana objectif. Oui défendez-o. Ukana ligne politique. Oui défendez-o. Ngwa na vision ya wanzo wende. Kejaka ula dimusindihwa jaguruweti. Ukaenda. Enda wadore nga weneria. Ola ya uruma. Haja haututua jamare. En public. Devant tes propres collègues. Comment je peux le savoir? Tu vois bien qu'à Jana, Msédié Mbaka, il t'a envoyé nulle part.
Tu as utilisé son nom pour faire la buzz. Utilisé no yahaye ili ujulu abobana. C'est pourquoi que je te dis que tu es un amateur politique. Nawe rappelle-toi très bien, ça fait un an et demi tu pars au Rambia ou Machin Libre. Goussainville. Goussainville bobana. Vanou pour faire la politique, ou jouo mezashingo. Mrukaya na rungombi mruhazimeze. Et kako elinga we bien vacciné en politique, intervention ya juzi ya chaîne libre, keja kaula de muyambe et nam na waji exprimer. Keja kaula de muyambe. Shema na wajua wa rabiha wa ubula wa nsipia. C'est puisque tu es un amateur. Que tu joues si tu es droitier ou bien tu es gaucher. C'est normal de jouer comme ça. C'est normal de jouer comme ça. Yo Tabisha, je t'assure, aujourd'hui j'ai pris mon temps pour t'écouter encore une fois. J'ai dit, mais comment Msegui, il peut se tromper d'envoyer quelqu'un comme lui? Tel que je connais Msegui, puisque Msegui c'est mon oncle. Mais comment Msegui, il s'est trompé? Ya kanza mrem rumie, ya ringa mrujawe. Uje désavoué en public. Vahiaje ou désavoué en public. C'est puisque tu es un amateur. Eh ben nous go défendre. Point 2. Objectif, on go défendre mon adam. Puisque zo risa, on doit même défendre des personnalités fulani. Va nous ezir préoccupé, c'est défendre. Défendez ou yentia hatu. Kabatu défendre mon adam vanu. C'est ça la réalité. On se bat pour notre pays. Abukana ba notre pays, nous que nous sommes opposants. Ngasine ligne opposant ya hatu ka on défendre. C'est objectif. Abole ou le pouvoir, il a dit nous défendre. Zila objectif zahanu. Malheureusement aucun pouvoir quoi c'est un objectif. Abu ngoto défendre bingu la giza. Yone manaka ule uyuhone sahaya. Yoka wewe avant tout tu défends Msegui. Msegui c'est qui watende ya daula. Kajatende ya daula. Kajatende ya daula. Hoka wewe wakati wa Constant Ndramalizo il a dit mureje wananyuho. Si j'étais toi, wende wambie que moi je démissionne. Shawenda harmamedia directement. Wakaruditsena ujipatia aibu. C'est honteux la façon que tu t'es exprimé. Qui a gagné pour ça? Dans tout ça. Mais comme il manza politiquement, et a gagné Fakihi. Vous l'avez donné des points. Nyini mjira baissé. C'est la vérité. Puisque ouais, na Fakihi, je vous considère la même chose. Mais il a gagné contre toi. Il a gagné contre Msegui. Mais toi, tu t'es rabaissé, tu as rabaissé Msegui. Va Msegui a déjà rabaissé. Hameuka hanzo julwa, hurumane zinala heli ujulwa. Astaghfirullah. Mais comment tu peux faire l'irréparable? L'irréparable. Ngojubo bwana Asman, nchudhara we mwanadamu. We mwanadamu Islamu madami. We mwanadamu mkomori madami. Ikao ngamuste. Mais j'ai commis qu'une seule erreur dans ma vie. Qu'une seule erreur. Do siku nakubali nafanya debanda mina we chaîne libre. C'est la preuve de ma vie. C'est la preuve de ma vie. Njajo Sami hata nifanye debanda mina we. Puisque j'ai regretté et je regrette d'accepter de faire un débat avec toi à chaîne libre et ça fait 1 an et demi. C'était la preuve de ma vie. C'était la preuve de ma vie. Tu mérites pas. Qui peut discuter avec toi? Mnutina direction. Où tu joues ils ont défendu. Et ni Joshinda ngujo sindi haya urumie. Yambikaye na maudungo jopulo.
On n'est pas sûr que nous kujabe ramsedi en tant qu'infiltré. Encore. Wende warengeza msaidie. Wende kabo msaidie kakuja demander pardon à mon fakim Radabi. Abonga mjoroha. Mais tu vas où là, Boubana? Tu vas où là? T'es vraiment un amateur. Un amateur. C'est honteux. Il y a intervention au fanya chaîne libre. Njaparu ona mwanadamu yajipata ibwa manda ububana. Halafu kama nzono ijibu. Kwa mbukaya ze dossier ka umizi expose bana. Zo dossier zandabo. Boba. Mwanama Mohamed Abdul kaunga mwarande hommage na Saïd, ma journaliste. Waambia kano hajimba ze dossier zahe. Yoto wa ze éléments, ze épreuves à sa possession. Bah uka répondre mboka banu facture mnungu jofanya. Njaka ujua ka wefomesi jusqu'à ce point-là. Hokakati subutiti imi banu. Tito wa dossier, tito wa surfacturation. Zahishi le shirika la Onicor. Je ne suis pas stupide comme toi, Bobana. Puisque iyo ajali, wakati na joka utowa, surfacturation, facture zandrabo, abo tijangamiza. Moi, j'assume ma responsabilité. Et ni facture, ni élément, ni démontrer au banu. Ni towa westi shada, abongam assume, yo kaya ekiltasila, ngiyo valable. Puisque kaka ijaka valable unazitia, harime profil yangu, nazamba. Pourquoi pas wandu wa tu porter plainte? Pourquoi pas wa tu fanya démenti? Boba, moi je ne suis pas un amateur comme toi. Je ne suis pas un amateur comme toi, Bobana. Haina dossier ni yamba ubanu. Haina dossier ni yamba ubanu. Ngamkoneze élément. Mutowa zestishia da katazinu. Donc avant sina dossier ni yamba undabo. Hata shale ubanu tika ujoza deni. Tika ujaharmo zade. Nanda bunlo na moyo ni monao ni mwejila jamfi. Mjo jila jamfi sharaha. Ngamjo jila jamfi sharaha. Na tena nampula nezitwa. Nampula nezitwa. Ça ne m'est égal. Et kaka mjapuwe shafhari. Hawesha Barouf. Hawesha Abega. Ou Faroukou. Je m'en fous. Et quand pour Shafakri, je m'en fous. Et quand pour Shafaki, je m'en fous. Et quand namjipuwe zitwani. Namjipuwe zitwani. Au contraire, moi j'applaudis. Chemanaka, je ne point d'ani honese. Yoka, tu es un homme incompétent. Amateur politique. Namjile jamfi. Namvurizano barini. Namvurizano barini. Shati, weti mwanadamu. Niti mwanadamu. Hata. Shale unto of gender the homage. Nambuka zinu. Kabati ndongozi jisa wa makamdunge na mo. Mdungu ono ya duiwa hahe. Yechi uwa wae. Donc leo ngami furahani. Kwa leo neo nao mjibwa nao. Mjopula nezitwa. Rireme koti haraka. C'est la meilleure cadeau que je peux recevoir. Ni monnaie, ni moi djiladja. Djanfi. Fimbiti. Baniti ndounyonti pia. Vous êtes que des lâches, que des faux culs. Moi miliaezi ya kifujari. Yangamiza wenti ya hatu. Kabati côté gauche, kabati côté droite. Nyonti pia. Mais iyo kaijaka muhimu. Shaho liho tiwono intervention yao. Lubana kabjana huambiye.
kwambango wo umru humnika avantage wala waja umdefende humsisodi ndini. Donc kwezi wanama watukufu kadunge mahadisiano izo ndi kiso ikawe ni hundu oskwa leo na kanza nionese vanu ya Mwenye Abdu na Benis na Ahmed Hamadi ni wabeshe message ya mwiso ya ukaya Tim Toreani kamno shinda mziye le juwa litiwale kamno shinda mziye mvua itinye kamjora nda hajimba enani sheila mvua ngaijohunya lila juwa ngalijuwala na mvua nele juwa ndembwana inu ngaijuwano hatomwiso shanga mubeshio message ya mwiso bomwinyi yoka j'en sais beaucoup mais je te laisse une dernière chance. Chakatire jivan encore une deuxième fois abunga mjo yoka ya habata ula unanya kauti kaunakaya. Je vais vider et avec des preuves bomwinyi avec des preuves. Iyo kainauka ya politique vie privée tout sera balancé. Puisqu'on hamba wanzo dulumu ya roho ya hangu wanzo dulumu wana hangu, tu collabores pour m'abattre abungo dulumu wana hangu. Donc abou moi je t'offrirai pas un cadeau bomwini, je t'offrirai pas un cadeau. Donc jipanie bamiti jipania tati parali shahada. Ikati fuleo tifu halali puisque tifu pour défendre mon pays, sikabano ka regret ne man no wana hangu wajuka fier yoka je suis abattu par des chiens pour sauver mon peuple. Wajuka fier. Donc, je n'ai rien à regretter. Wana hangu la même chose et famille hangu la même chose. Mais c'est ta dernière chance. Abo hisa hunjia ngawe karibu na ligne rouge. Bahiwe dépasser van. Je t'assure bomu. J'irai plus loin. Kamugazi jambo kaya. Andudo mana no saza Wanzania, kavano sazi ha Wanzania bomwinyi. Du moment que tu veux m'abattre avec tes complots, abo bangu sina huba nafasi. Yenge iyo nde kiswa ikawe jiri uskwa leo baina ya Mwenye ambasade na Ahmed Makushi na Benis walio harmazi recherche pia tawahunde ya adresa hangu pour m'abattre. Wapara wana ama puisque tu ne savais Benissa par ma fille, me demande de faire tous les moyens possibles de lui offrir mon adresse. Wakamu aparo ambassade ikao hanika mwenye mwambio kaya ngam consulat chapelle mwenye mwambio ka non, c'est pas suffisant. Ils font son adresse complète pour finir une fois pour toutes avec lui. Kojoju ende washtaki. Ujujuende washtaki bomwinyi msomerabu enda washtaki jena mnana henda au komisaria na eleza zenungo avec des preuves c'est preuves pia ngazu parihana wakatujoendo washtaki. Donc hautimizi sikurange wakati mwinchi desu ala Ahmed Makushi. Ahmed Makushi wembi kangu Julihanu zetabuzahi zonti pia zitabiambizahi ikawo rowiti yofanya harmaze idara wanatangar juzi sao puisque moi j'ai eu des informations kavano hata uswali kaswali. Des gens se demandent il est de quelle religion wa juzi sao kavano yena ebale dini ya henji. Pour une fois ya kamjia msirini
wakati yatsuka hazini endo msirini hadolala puisque c'est voilà pour la demande c'est à Hubirilo Hamada kabati je demandais partout Hamada kaswali donc evanuye na diniri Hamada ngevanu gutabishwa ndo hazi wahile dahula ambassade gutabishwa Komori ngwa dharau ngamona uzitobyambi pia zifanyao hate procès ya Yéménien il n'a pas osé épauler les familles qui sont là shawa warant ces familles zo maorphelins wako wana dhamana wa serikali ndio ya waepole. Quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Tu es là pour faire quoi? Pour détruire les Comoriens. Les Wole Djumba l'ambassade de d'Anguru. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Leo kweli nyimlo Komoringa monauka wayimru lone image yo representancy ya tumanu. Zembia zifanya ubanu. Itio ya baha ya organiseo bande de délinquants pour abattre des gens. Est-ce que mparushia ambassadeur ngamzima banu hado organiser bande za délinquants namna ni waje wanu. C'est lui le premier à créer ça. Na fitina mwinji na shiengo shinji. Donc kairi wanama wa Komoro batsirenge wakati mwinshi no ngamtabyomba bezifuba arikaze banu ngarjure je harmwe suala yino ya Hamada Maudu bale urikana suala za Kamilange de kwazi dungana shangarjo hire je Maudu suala Hamada yino tsena hoka tsirenge hadika ndami awa Hamada shantina ujua ni mbenafasi. Engena fanya ze taratibu pia yando hitwa hokamjuka zinu nambao zinu ngazimtabisha pour de bon. Ngamjuo ngamine certitude. Ngamine certitude. Shanga mwanzoni mwambia ni ndongo nzima. Namna mlona ma infiltré hosoni mwatu yonde namna mlona ma infiltré hosoni mwanyu. Tout ce que vous faites ngarizijua. Abo masiumema ya heri ya tusonti pia inshallah taala Maudu kama Mwenyezi Mungu abenze Mwenyezi Mungu na huyi yensi ya hatu yarnike zaheri Mwenyezi Mungu aritoleye emvula na wasmani yazali ya mhobo wende ene miziyahe Komoro ijora huyi inshallah taala. Assalamu alaikum.